And the nominees are R.K. Kaiku, film Amuktanga Haiko. Mane, ऐसा नुस्बे कपिने, I want uncle ko, babung ko. Boni Sharma, film Aina Phagi Tauraga. Anjaji sahi muanga de aina kai khunde ba. Sahi de hang birak ta ba. Aseng bane ai se. Yam thaza da mal. Adu mai tau no hai ba. Ay adu da khangdi. Ay nang nong si sumam bam. Raj Kitchen, film Mona Sengau Lakpa. Avi Kundrakpam, film Maitan Araba. Nong thang magi singjanga ya labasu hanjin. Ngasaidik miyamna khurang na ngainari ba category ni. Everyone is really excited, I guess. Award si present tawina bagidamak ahan mokta da kauksan jage mamangi chahi tarelak suba triple S Manifa 2018 gi Best Actor in Leading Role Male gi award fangbikiba saknai raba miyamna thoidok hendok na pamna raba film actor Mr. Silhaiba Ningthauzam ahan mokta da stage kauksan jari. Amasung award asigi donor, respected Sir N. Nabachandra, Chairman Bobon Technical and Skill Development Private Limited na stage na lingtok pira aga. Citation na madi gift na chingba mana kudal tambi na bagida magta, nolk na hanggat chari. Hangtok charge. Tuk 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 tuk. Duk 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 duk. Yam tappe sila iba siya ate. Maguleli ni. Thank you. Pambaya na daw yaw re. Gito re mina loy. Triple S Manifa 2019. The award goes to G. Boni Sharma. Agi yamba G. Boni Sharma ki damakta ahoba kubam kubiyo. Congratulations, Yamba G. Boni Sharma. Lira lira fajjaba se ay kaktani. Quira quira na tok paso ay tani. Mayam hogalaga jagoi sara so koi kaita sauzaroi. Munsi mai tu punjaba su ay kaktani. Tamoy mapachumba su ay kaktani. Mayam khubak ahoba matang khubigani Mr. Boni Sharma. Lira lira fajjaba su ay kaktani. Quira quira na tok paso ay tani. Asumak naugna lairaba Yamba G. Boni Sharma ki damak Munsi mai tu punjaba su tawthok chaba pokchei fajabi laktani na. Asing lakam draba Manipuri film kaya kudol tamikraba Yamani. Tamoy mai kum handok taduna. Namulak po mayram dibani. Laiba farisi ay shu amani kaida bulolugi kaurang na ngairi ay konjil thok na hai jaw nushihan na hai jaw na mai do solanu ikai batha do gyo wana ngai jaman ay bu phang han biyu arim badanam taksi sun chani khan tharo nang bu khal horo ngai bige mi ko tamatang. Congratulations Yamba G. Boni Sharma. Yamba na stage takta leibiringai ki tanja se longzaraga mikup sida Yamba ki thamoida kari fauri bage have do miyam dam tak pawdam biu.
ꯑꯩ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯒꯗꯕꯅꯣ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯇꯞ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯗ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩ ꯏꯅꯥꯎ ꯑꯦꯕꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯀꯥꯏꯀꯨ ꯔꯥꯖ ꯀꯤꯁꯟ ꯐꯤꯂꯝ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯐꯤꯂꯝ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯅꯥꯎ ꯑꯕꯤꯒꯤ ꯑꯩ ꯐꯤꯂꯝꯗꯤ ꯌꯦꯡꯖꯗ꯭ꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯃꯣꯁꯅꯦꯜ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯤ ꯌꯦꯡꯖꯀꯥꯟꯗ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯅ ꯐꯖꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯜꯂꯛꯆꯕ ꯐꯤꯜ ꯇꯧꯖꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩ ꯃꯔꯨꯞ ꯀꯥꯏꯀꯨꯒꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯛꯇꯤ ꯇꯧꯗꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯛꯀꯤꯂꯤ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯐꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯂꯛꯄꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯂꯩ ꯑꯗꯣ ꯃꯤꯀꯨꯞꯁꯤꯗ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯐꯤꯜ ꯇꯧꯔꯛꯄꯁꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯅ ꯐꯥꯒꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯁꯤ ꯅꯝꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯃꯤꯟꯅꯈꯤ ꯇꯦꯜꯂꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯔꯀꯤꯡ ꯗꯦꯁ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯅ ꯇꯦꯟꯈ꯭ꯔꯦ 20 days ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯃ ꯅꯝꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯒꯨꯋꯥꯍꯥꯇꯤꯗ ꯂꯧꯈꯤꯕꯁꯦ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯦꯟꯇꯥꯌꯔ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯟ ꯇꯤꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡ ꯑꯃꯗꯧꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯃꯤꯟꯅꯈꯤꯕ ꯇꯨꯝꯕ ꯆꯥꯕ ꯈꯪꯗꯅ ꯍꯣꯠꯅꯃꯤꯟꯅꯈꯤꯕꯗꯨꯒꯤ ꯃꯍꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯀ꯭ꯔꯦꯗꯤꯠꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯑꯖꯤꯠ ꯅꯤꯡꯊꯧꯖꯥ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯣ ꯑꯦꯛ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯕꯤꯖꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯅꯈꯤꯕ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯄ꯭ꯔꯗ꯭ꯌꯨꯁꯔ ꯑꯦꯟꯇꯥꯌꯔ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯟ ꯇꯤꯝꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯁꯄꯦꯁꯤꯌꯦꯜꯂꯤ ꯕꯦꯕꯤꯆꯥ ꯑꯩꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤꯀꯨꯂꯔ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯁꯤꯗꯁꯨ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯖꯒꯣꯏꯒ ꯐꯖꯅ ꯁꯥꯕ ꯏꯁꯩ ꯑꯝꯇ ꯑꯩ ꯖꯒꯣꯏ ꯁꯥꯕꯁꯨ ꯍꯩꯇꯕꯅꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯥꯅ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯗꯤꯖꯥꯏꯟ ꯇꯧꯕꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯕ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯈꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯒꯤꯗꯤ ꯍꯥꯏꯐꯝ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ Thank you once again. Aduga film category asigi nomination kiba miyoi singamtang kaukhatchage RK Kaiku for the film Amuktang Gahaiko, Raj Kitson for the film Mona Sengau Lakpa and Avi Kundrakpam for the film Maitana Raba. Nungairaba mikubasi tungan ba Manipur gi masak nairaba actors sing galoina celebrate tawzabagi tanja aduni Maruf Abi ki damak tasu ahoba khubang tang kuminasi loinana Maruf Raj Kitson ki damak tasu ahoba khubang khubigani Thank you so much, the winner of Best Actor in Leading Role Male for the 8 Manifat, Triple S Manifat 2019, Boni Sharma, and all the nominated actors, and respected Sir Nabachandra, Chairman, Bhuvan Technical and Skill Development, and the one and only actor, Silhai Baningtoza. Thank you so much all, thank you once again. Thank you so much and congratulations once again, Mr. Boni Sharma. Mathangi award simasu miyamna khorang nangai naba award singi manungda ama oikiba adugumba oiriba adugumba award ni Best Actor in Leading Role Female award sigi nominee sing amuktang bijing taminasi